I evo ga ljudi moji kratko, hashtag Everyday Holiday, znači vidite, Milka je tu, Red Bullovi i to da znate, 24 ide ovaj, Waza! Bilo onako neki reel od Screama onaj. Uglavnom ljudi, 24 Red Bulla, sad ću vam sve pojasniti zašto 24 i zašto su se ovako prolo ovdje. I ne znam, hoću li uspjeti u karton ponijeti gore za klip ili ne. Uglavnom ljudi, moram ovo nekako uspjeti da dovedem u kući i onda pravim fini lijepi klip gdje ćete mene vidjeti gledati. Besta li. Evo ga ljudi, hashtag Everyday Holiday. Sad ću vam reći. Jedva vidjeli ste, znači pokvarna se kutija, nemam pojma, dok sam bio s rođakom ovako napravio neki drugi klip. Da vidite, 24 Red Bulla, zato što, da vam kratko objasnimo, samo da ih spustim, pa ćemo onda dalje, ali samo je vidite, zamal, znači što se nije sve strušilo, sad ću vama ispričati zašto sam vam je ovo kupili. Pašli. Evo ga ljudi moji, hashtag Everyday Holiday, sad sam sjeo sa Red Bullima, rekao bolje da sjedim s njima, nego bez, da znači reknemo zašto smo kupili ovi, to jest, jesmo li uopšte mi kupili, ne. Petak, 31. oktobar, tamo vamo, lijep dan. Hajde da objasnim kratko. Ustanio, poranio. Prije toga, četvrtak, navečer, kod rođaka. Gledam da ljudi što brže ispričam zašto mi je 17%, a znate inače repim i pričam. Znači ljudi, četvrtak je bio, ošli mi kod rođaka i nas četvrtak tamo vamo najpronočili, uživalo ono, međutim i umor nas fata jelova, stvarno 4-5 dana, moram i to da reknem u ovom klipu. 5 dana sam uspio znači, da poranim, još 2 dana da poranimo, čak i ako je vikend, da uradimo što trebamo da uradimo. Uglavnom, sad je 31. pravim klip, sutra je 1. novembar i moram reći ova 24 Red Bulla, jel? Znači, četvrtak smo prenoćili na petak, znači cijeli dan proveli fenomenalno. Šta smo radili? Ja poranio, došao sam kući, odradio malo neke stvari u pozadini. I snimio još jedan klip, jeste, i tamo vamo, jel, lijevo desno, onda smo ošli svi zajedno na džumu, onda pojeli kebab, onda smo ošli Smith Toys, znači ljudi, petak je fenomenalan. I plus odradio onaj klip kojeg ste gledali, onaj klip u vezi, kako se zove, ba viš ljudi, razmišljam, baterija posto ide sve niže. Uradio sam onaj klip još koji ste gledali, gdje sam vam rekao šta slijedi u novembru, tamo vamo, kratko, jasno, nije dug klip, ako ga niste pogledali, pogledajte. Od početka do kraja, ali sad za ovaj klip ljudi moji isto kratko jasno, ali 24 Red Bulla, moram reći, 1000 subscribera smo uspjeli i Rođo mi je rekao da će kad dođe 1000, malo tamo neđe oko 800, 900 subscribera, oko 800 tu neđe mi je rekao kad dođe 1000 jarane, on će meni uzeti 24, nije mi rekao šta će uzeti, to jest, nije mi rekao šta će, rekao dobit ćeš nešto kao ono, znaš. Pošto sam uspio prvi, i svi smo nekako uvijek ganjali taj neki YouTube, a i nešto uvijek smo počinjali, prestajali tam vam. Isto 1000 i evo, moram reći hvala Rođi, koji mi je dao, znači 24 i to odlučio da mi pokloni ovaj Winter Edition. Zato bilo i plavi, ali ovaj Winter Edition, to je sad malo in i baš mi je dobar ovaj okus. Šta piše, jeste Fuji, bola jabuka i neki ingver, tamo vamo, uglavnom ljudi moji. To je to, znači 1000 subscribera, rođak mi je evo poklonio nešto, ajmo reći normalno bilo je njega koji su i čestitali sve tam, ali on je prvi koji je nešto, nabavio mi, dao mi je 24 Red Bulla i ja bi za jedan rekao hvala za 24, znači još jednom, hvala puno, 2 blena i Milka jedna, ali gdje mi je Milka sad? Nema ljudi Milke, ima li gdje Milke tu? Nema veze Milka ljudi, nije strenuto u sobi, ali nema veze velika Milka, vi ćete u storiju ako ste pogledali. To je to ljudi moji, znači, još jednom hvala onima koji su čestitali, možda će neko tek ispod ovog videa čestitat, meni je 1000 nešto veliko, a vala i ovo mi je nešto veliko, ko da sam nešto našo uspio, osvojio tam vam i to je to ljudi moji, da ne dužim klip, dobili smo od rođaka, moram kratko reći, to je naš bokser Eme, znači moram reći da nam je on ovo dao i napravio klip, pa ja napravio sam klip uz ovo pošto je nešto veliko za mene, tako da hvala rođacima i najjačoj familiji, jel? I to je to, tako ljudi moji, hashtag Everyday Holiday, a ostale klipove gledate u novembru, to jest možda je ovaj postavljen 1. novembra, ne znam, to da vi vidite, provjerite, ili piše 1. novembar ili ne znam. To je to ljudi moji, hashtag Everyday Holiday, napišite, obavezno pratim ko piše hashtag Everyday Holiday, ovaj mjesec novembar, od početka do kraja, ko bude najviše hashtag Everyday Holiday imao, smislit ću nešto za tu osobu, jel, nešto da nagradimo. Pratim iz sedmice do sedmice, to jest nakon sedmicu dana pratim i pratim kompletan, znači mjesec
uvijek pišite posle klipa ako sagledate, samo ako sagledate početka do kraja, hashtag Erode Holiday. I to je to. Bacite like, share i fekir ako imate podijeliti na Instagram i bacite subscribe i to je to ljudi moji. Vidim se u sljedećem klipu. I evo da popijete, moram kako to, ne? To je to ljudi, čao.